Midonyame NDC. What is the option, John Mahama? Munya wuri. No matter how bad the NPP government is, na mo life. Last year by this time, na mo da kani kwawu. Esum no mo dem sa o no lighting kwawu. Mato mo color TV. Koto TV pool. 4 months, look at the failure of John Mahama's presidency. Because we have only one chief. Wonim Nyansa. Wonim Nyansa. Na abusia Afia Schwar na dwen se chiye amanyokuo we dwobodo NDC ene Ghana mampani yewura John Dramani Mahama bibie ni ho a omobeye beye ne fe ma Afia Schwar kire mu se ebra na osono amanyokuo MPP adudi edi party nanimu no no ebra no mote so anaso mamam wo no o awurade Yesu na kanea na ye papa ne bosome ne afe ne akire ne enum kanea so hwan ne o wo ho chese na otwe bia na yedum light verse 4 eno eya manfo nsema ene nsema na Afia Schwar ne TikTok live na oka na okire mu se Ghana ya ton ye color TV Sydney ebo ne nyom ye de akoto black and white awurade Yesu o se bosome 9 4 months ni Ghana fo osun o se ye sun ene Afia Schwar kasem na okire mu se enano da yi eprobosumi na etoso 9 ni da na etoso aduro no free stanum off na no Friday na etwam no say yes ya chi Yesu so ahu enti ye de na kwọba se ndue bozi ekuno eno ya manfo se eni Easter ho niema no mudi ewo kwa burade be wo de be hwakwu mia me de mani ekotwia mu bia na me hwede na ekọ cheke hafa na Afia Schwar kire mu sa manfo frefre no say ye doom light wo kwa wo chese light kro mu de be gio mani kura ye ni bi o man kronkron magana mu ma this year good to see you. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Yes. Afia Schwar buafu abeye owura John Dramani Mahama ne Ghana mampanin eni na mamuo no abeye no ho adwuma ekire mu se papa yi bosome 9 kora kire mu se wa feli Ghana fo eni nansan ni nenso no bauku eni Mamprusi ni Kusasi-Mamprusi ho entokwa ho me nso ama no hom ne so abusua enipa ye kuom de abusua enyasem ketua na wa hu yan kasa nche yenya munsi yankoti Afia ensem na ne buafu pa ne ensem ne bi emra na ye ba ya toaso na before be koti Afia Schwar nsem no bi ede abanum Charistic Company Limited na so ya se o menkancha o se o muzamesha ana zaaje capsules no kwaji bi ye de Easter wie no dwen wapomuden ho wadi asaji wani a na wo dwen wapomuden ho se ma ya de nka ho to fom oba aya na edu mfichi kwachi aya na wote yawo uti pens wase fidua mbro no so eni obi atumete won kase wa ko mfichi ko moja nso ankaje se efulo edema uma unsabuo mu nutumi bu ni yie no emayi eba nso na eba totota kwaji mpanifo ndo bi na uye be ma afo aso femi se zaman capsules na be mo gina so brane se uye be ma odu ko mutwi wa kanchima miemia mo girlfriend compam CCA na ohu asane agufom low spend count wa kwaboa no ntumi mo adwuma yie so ahu kwaji zaman capsules na be mo gina so brane wate na ndo ya maboboso FD ahwem made atum se eye open do to akofamasi Heba stores bi ebenwa onsa ebe company fondo ya maboboso ibi abusia yenya munsi enkoti Afia Schwar nsem ni bi emra eja Kanya, no matter how bad NPP government was, basic necessity like electricity and water, we had it. We did. Ayara wo sempa se me na medie nti light off nkwa kwa wi esum no mo dem sa o no lighting kwa munya hwe mato mo color TV Koto TV pool NDC. What is the option, John Mahama? Munya hwe no matter how bad the NPP government is, na mo lights and yami na me culture mo last year by this time na mo da kanie mu midonyame. No matter how bad the NPP government was last year by this time na mo da kanie mu
Namo da kania mu. Rio. 4 months look at the failure. The failure of John Mahama's presidency. Esi waboko onwani kro muslim wontiri masundue ma ho because senkola mienu konde ho na panyin ko gina aka say we have only one chief. Eye panyin a wonim nyansa na yesa. Eye panyin a wonim nyansa. Eye panyin a wonim nyansa. His message. Eye 24 hours economy. And then go on kete na go buo no manfa ka na enwumo omubenya enkwa. The man who promised you 24 hours economy cannot give you 24 hours electricity. Cannot. The man who promised me say no matter how bad the NPP government was, now more constant electricity, now more constant ensure. No, don't let anybody come and tell you that. Anyway, when you are here, be another year that can you. You know, cost be any that can you. Yeah, that to light 14.9%. Over 14% tariff. And they are too light na munyano. Light na munyano. Yeah, but 14%. Now, so when they Jimmy Fua, ye levy 1%. Near you betting tax 1%. Near to can you move 14%. Messi munya unshe. You people have not seen anything yet. You've not seen anything yet. Say ya better to electricity mu. Na ya to war mu. Na war to one me busa o say bet no wutrabi. And I meant some men people because of betting tax. So bet you win you to say them tie. Now ECG tax will be out here. Can you know down with them? Now what them say you go to you will try. But make a let you. I am so happy for you people Ghanaians because obi kacha mo say nyame betu am kakora mpa. You had war, you had easy. You had say the report no. Mama wo mo kwasiada kopim kwasiada amba enye me na me yakwala boni eye me na me transparent. I will the famous I'm sorry nipa kono obeye I don't know the person na me ko odilate me comments na then you no match baby a grandma moko AK Madam Wake ye hear grandma woni de nenye but by this time last year by this time na yen nyina were lights mate said this into kwasimu enya mate Asiedu Nketia person o chese ADC and to kwasimu say president nyaso no de abu man no wo bia person na be flag bearer abusia na Queen Afia Schwar yesan friend Valentina ejewa na ya sikapa ejewa sikapa abusia ene sister ejire mu se papa yi chese de ode be ye no the world ni be fie nipa wo man kronkron maga na mu ha no we kura de ode amana tufo bo na ebrepe mu no ozo be zam bi e de TikTok no kasa be se don hwere ba ko ne akire abusia na chese me kruchire kakra na wonso no me de bre na wonso hu de ekwa yo ye be ko so de ne de nsem na china wo de tobo na subscribe na share na abusia no ntumi enkoso enko nanim emfa emaye na before mekra mu na meja mu am yakon mekanfo Charistic Company Limited aye friend hindi heba mesha ede amount say eba malaria fever typhoid diabetes so blood pressure na yade attack kosoro amfere wase kike bi kire wase wani ni low 5 minutes to care free nyara yade boni amabobo so ebe kan wato fom kope anu aduru efa kan ma yade no kura nka wo kura na de wato fom edru ya me boss you kwaji bi wate na ubetumi agina so na omozaman capsules no memedru tatahwe meme ni di ho adanse pa se uye be masisi ya de sexual weakness low sperm count wakwabo ntumi ntutuo yie odo oyere komtwu akanchema ekompem sisi na ho asane agufoma zaman capsules na be mu agina so bra na ho so atumi abedi ho adanse na omozame shane zaaje capsules no uye oba edu mfichi kwachi ya emeyi eba nso ana eba totota kwadi mpanimfo ndo ibi infertility ulcer prostate problems ya de bone ya wampa no ekira kwampa no aduro amfa nka na ebegu animu asidachi na ho so no wani atutu aka nsem kwadi mpanimfo ndo ibi na nduro FD ayumaji atum se ye open do atu akofuma se heba stores onsa ebe company ndo ibi from dan kwasi
Prince Macron.